di boto hamu dale kadongan na zolu au tiki doli paremat do alai dukuala ma boru ni rajai ima raster kuat di muka bumi dang berlaku be paremaki iko bantuan na mejabu minimal manuci piring dot manapu kisahnya taron hamuna laos ise pena jolo suamina pareman tiki doli pasti tunduk gue menghadapi raster kuat di jabu. Yakin pahamu. Jadi omana ni dona saling bantu membantu rohot parni jabu. Molodang di boto manapu minimal manuci piring di boto. Asalas rohana. Sawati peta pakerjo ni jabu alas rohani parni jabu ta. Berarti peduli kita kan. Niko pamasuk do turak dawane. Paya masuk mulak kerjo kan. Ni sempat majo pamasuk ke turak do manuci nakinin. Jadi sokoni majo amuna imajo ke kita ku di botarion. Pay malawa nongkrong oras mah soala gogo.